Nakon što je 1939. godine osvećen kamen temeljac za hram Preobraženja Gospodnjeg, 1940. godine završena je izgradnja ove najmlađe pravoslavne bogomolje u Sarajevu. Iste godine, u nedjelju 8. septembra, crkva je zvanično osvećena u prisustvu više od 50.000 vjernika. Crkva Svetog Preobraženja je jedina pravoslavna crkva u općini Novo Sarajevo. Hram je projektovao čuveni beogradski arhitekta i pisac mnogobrojnih knjiga iz domena arhitekture, profesor Aleksandar de Rocco. Projekt Aleksandra de Rocca prvobitno je urađen za grad Split, ali kako je nakon postavljanja kamena temeljca izgradnja u Splitu stala, sudbina je htjela da se ovaj hram ipak sagradi u Sarajevu. Zbog toga crkva ima izgled poput bogomolja na Jadranskom primorju. Hram je projektovan po uzoru na najstariju srpsko-pravoslavnu crkvu Svetog Petra i Pavla u Rasu iz 9. stoljeća. Primijenjeni srpsko-bizantijski stil djeluje neuobičajen u odnosu na vrijeme nastanka ovog objekta i logiku primijenjenih materijala. Rotonda ovu crkvu čini posebnom i jednim od rijetkih pravoslavnih sakralnih građevina sa kružnom osnovom. Crkva je teško stradala u granatiranju Sarajeva 1994. godine, kada je ostala bez centralnog krova i najvećeg broja freski, koje je 1940. godine oslikao jedan od najznačajnijih modernih crnogorskih akademskih slikara, Jovan Zonjić. Radovi na rekonstrukciji crkve započeli su uz pomoć državnih i gradskih vlasti 2003. godine, kada je Sarajevska mitropolija odlučila da ovom hramu da potpuno novi izgled, zašto su angažirali akademske slikare, ikonopisce, protomajstora Dragana Marunića i Dragana Stankovića iz Beograda, koji spadaju među rijetke savremene baštenike ove drevne umjetnosti i zbog čijeg rada svakako vrijedi posjetiti novo oslikani hram Preobraženja u Sarajevu.